Yuk. Begini kayak akan karipik lah. Karipik naon eta? Karipik 4 saudara. Is mantep beureun. Aing mentanya di ditu. Bagus. Yuk. Masukin. Coba lagi. Jurang kan ka kebon. Enggak ngalawi. Atau mending balik. Meuli mah aing uritna. Ah itu lah. Ya. Minta be. Wih aja, mana Wina? Ki, jakar kamari mah aing lieur di dieu loba ye. Bongkeun meureun semalah, wak bae. Jadi orang kudu kumaha ya? Sedek bede deh lah. Ya, lah. Yuk, iya. Yang anu tadi sia nawarkeun ka aing keripik teh mana? Karipik naon? Keripik anu di ditu teh. Oh, karipik 4 saudara. Heeh. Iya. Sayang. Mental lah. Mental kabeh. Yo, babarangan we orang, babarangan. Babarangan. Dah. Hiji we. Dah. Rasanya maknyos. Dah heueuh ngeuna. Di warung lah beli mah. Juga ada. Balikeun nya. Atuh sih beli bae. Di mana ge tempatnya? Tadi ieu teh di warung Teh Anti nyen teu. Ah, anu di itu teh tuh. Anu tadi aing teh. Anu deket Perum. Ah. Terus antarkeun aing nya. Heeh. Kan itu. Heeh. Wih, ayolah orang pulang. Karepna geus beak geus. Ayolah. Ladak Ya. lagi. Balik. Bubar. Balik. Daripada orang cicing deh, mendingan orang sholawatan yuk. Yuk. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Aduh. Lagi raga kita, aduh. Udah gol. Naik. Aduh, udah gol. Kalau tadi Siapa lagi sepeda lo kejangan? si aja. Aing menangan siapa ya? Saya mana bae? Aing di dia bae jeung si Suro duaan. Sini meuli sebelah kering mah. Ayo, genan antarain kali itu. Ayo. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Mang, sebelah kering na ya, Mang. Awe tinggal basuh goreng doang. Sayang, Bung. Yang bumbunya ya. Tenanan lah, ari munah eta ge. Iya mah ya. 2 meureun. Oh, enggak. Bae, Mang. Ji. 2. Dua enggak saja lah. Itu kembalian awal. Ambil aku ya, ambil aku. Bos. Aduh, penglaris aing euy. Aduh, tiis geus. Oh. Ya. Oh, kenapa ya? Mantap Minah ya barunya tuh, sana. Rasa join. Inon nih ngaranna.
4 kembar, 4 saudara. Ye, bego sama. Mana sih? Nah, Rasanya maknya. nah mantap. Manap ya asal namanya. Dia tuh dah. Atuh jangan ngejum di mah. Ya. Jelas dia. Ayo orang pulang lah. Ayo lah. Koretnya mah. Ngon saja ya lu naik. Ini sama koret. Bisa gitu biasa sih ya. Awas aku yang ngejaga sih ya. Mana? Itu saya gitu. Ye, kok naik mantu ngomong. Kita ngomong sing lu kayak. Assalamualaikum. Salam. Siap gua aja cirik bae ge. Kita tadi aja digalakan ke si Agus. Di mana budakna? Tuh di situ tuh. Kunaon emang kunaon? Eja pelit. Diuk. Woi, Agul, adik sia. Anan mah. Diuk. Anan mah. Anak ini naon bin ya? Tadi nyana buka barang akan pelit mang. Gua tidak ajak kami mang. Mana tadi coba? Kan tadi aja mulai ianya basreng. Heeh. Aju aja kali itu tuh yang budak tah. Laju. Aju iya nang saya sauti layu nyana mentang geus ku aja ulah. Nana maksa jeung boh. Jeung geus ku aja tadi bere. Gua aja berebe suruh seutik ta jata ya keneh lin. Berebe suruh seutik kenal laba batur. Yang geus yuk. Iya, Yang geus bere. yuk. Yang geus yuk sering sauti tah. Boleh. Nah, baru baturan dinya. Ah, Ulah digalakan dia, anak aing haduh hiji-hijina ye. Heeh. Insyaallah. Udah deui gara nu kasih. Guys, aku harus segera minta maaf dah kamu duaan tah. minta maafnya. Oh, Maaf. Ini maafunnya. Ah. Salah. Kalau geus segera balik geus putingnya. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ada di jalanan. Oh. Oh.